Kekabana Panglima Lawung, tho Panglima Lawung kah? Yung rumpok bangke dia. Nana busi napa kak coba-coba ke lampu koma ke nyo paspor ku kana saja. Napa kah? Paspor ku kana saja lampu koma ku. Kapreh menyoko kah telefon ku tulik. Tak merumpok. Lon tangani sinoi Kanada. Namu tulung kreh ke. Baik ang ing ni sinan ha ada. Pegak video live, pegak caption, sebut nan nabusi. Pegah pukul-pukul ma ke kabusi. Haram jadah bijeh PKI laknat tilah. Taboh kakak ke hanuk bajeng bijeh ia boh bui serapah. Nah ke depan hanuk bajeng kah? Panai ia boh kah? Kak pun ni tham ro ke. Bak cerapai wapang ke tinggal deh mak kak pesaban ngolawun. Hawa ke kopi lampu koma ke 8 km payah kat debit. Hawa ke rukuk 8 km payah kat blog di pagi oi. Kak pu bangga cot triang. Pu cot triang pu koma ke. Pertai cuak du mi sinang. Kak pegah dro ke gam banceh ke berosa lampu koma ke hayan bajeng ia boh khim. Hana ke depuh le pegah ka busi pu anu bajeng. Ha? Kalau dro ke lam kubang bui ketika go. Wate ke pegah apa? Hana yakni pi hana faedah, hana manfaat pi habakah mupacut. Seolah-olah bila ulama lampu koma ke. But ke lagi but Yahudi. But ke lagi but antek PKI anu bajeng 7 boh keturunan yang kekah. But pemalai bangsa Aceh lampu koma ke gule-gule lam loi pela-pela pingku itinang. Ja pos apa itinang nau tak ke hanu bajeng ke lah. Kau pegah hadro ke pejuang, kau pegah hadro ke gam, menyokah gam dengan karena Allah lillahi taala kajak ulawung gedeh ka merumpok bangke. Nah video abang lo lam hana lon tebi no hana ku upload lo. Nah mu tulung kreh ke anu bajeng kadangkah mu tulung kreh. Ha ia boh kafe pale. Nah mu tulung kreh ke kabar panglima. Panglima ke kabar na Panglima Lawung, tho Panglima Lawung kah? Yung merumpok bangke dia. Nana busi napa kak coba-coba ke lampu koma ke nyo paspor ku kana saja. Napa kah? Paspor ku kana saja lampu koma ku. Kapreh menyoko kah telefon ku tulik. Napa kak coba-coba ngon ke lampu koma ke kayu preh bak padumpluh di Pedro kayu preh ke nan dia Aceh. Nah kedingo kayu preh. Kayu preh bak alumni Yahudi PKI laknat tilah mudiri banyak. Kajak gure wakah lampu koma ku. Ku petepat uronyo lam lampu koma ku menyolon ku petepat memendum ngon gure wakah. Haram jadah. Ku petepat tatung ia sembayang tiga. Tamu sumpah bak makam syuhada. Bak makam aulia tamu sumpah tiga. Bila ulama ke yang kabila ulama kampanye yang kah bila yang ulama pajuh harum. Ulama yang kagelak nak li Allah yang awak kah bilanya. Nah kedepu, nah kesedar. Hah? Nah kesedar. Tok bila ulama penebar fitnah yang ke ulama dusta dum. Yang awak kah bila ulama su, ulama bejat, ulama yang kapungo ke harta ke tahta dan kesanjungan penguasa. Yang ke para ulama bejat. Kalau ni no, tu yang kah berlaku Ahok disambut dengan mesra, PKI disambut dengan mesra, Yahudi kafir laknat di Aceh disambut dengan kemesraan. Inotok bak PSI disambut di Nanggro Aceh. Yang PSI yang perute awak pajuh lubo. Perute gay penan di JBLT disambut dan dipemulia di Nanggro Aceh. Dia cegah kemungkaran di Nanggro Aceh. Baik membiarkan kezaliman di Nanggro Aceh. Rugo syariat yang katudong di Nanggro Aceh. Hanakah hirau. Hanakah papa, hanakah jaga. Kapagah salah habusi itino wate aku tenak. Tapi namun kenyataan pun yang kah berlaku di Nanggro Aceh. Yang lun serapanyan, yang lun tenaknya kenyataan di pelaku kezaliman. Dibila pancuri tujuh. Dibila para pengkhianat yang kah kereben nyawang bangsa Aceh. Yang hana disemike ke perjuangan indatu yang kah dipelikut. Darah-darah syuhada.
Nah di sini 18 ton mentong di kawar-kawar mentong di tempe atas kempanya perke hana sadar urunyan. Hana sadar. Mentong gelit-gelit burung tujuh. Hana sadar. Pajantik lom sadar. Wate ka jawai. Wate ka tu ramah-ramah gedronyan baru sadar. Sadar tengkung tuah kajut. Kajut but kemaksiatan di nang Aceh ni cegah. Kemungkaran dan kezaliman di nang Aceh ni cegah. Baik gaduh nu pertimang harta ni sinan hana nu balang kubu. Kasep 7 buah keturunan kemungkinan harta yang kena tipai bangsa Aceh, harta yang kena dibili penguasa, proposal yang kena pek bak pemerintah, kasep dengan hartanya. Kasep. Masa Rasulullah, gebi makanan ke fakir miskin meribero. Tapi masa kaum jahiliyah lawetnya meribero. Fakir miskin dibibu kula masuk yang kapungong ke harta ke pemungka agama yang ke kawaknya hana sadar nila murung drone pu yang kadi pelaku di nang Aceh hai meran tharuk mata kabila ulama ku kabila lun tetap siap kulawan demi Allah demi Rasulullah siap kulawan kezalimannya di nang Aceh so mantong nek ulama laknat tilah menyohana di pejuang agama Allah tetap lu lawan. Didengar suli bangsa Aceh menyapa bila na bangsa Aceh diup itu no. Uberea aku bah jenilai itu no. Hana dusta busiknya. Uberea di dengar menyana bangsa Aceh itu no. Hana pap ma busik. Busik nyata darah Aceh lampu koma aku. Nah dengar hoka pembela para ulama bejat. Lawan na busik itu no. Lawan lampu koma aku hilun tetap kulawan para penguasa bejat dan kezaliman tetap. Lun lawan di nang Aceh. So mantau. Pulang teh kah merana saya. Ia boh kafe palih, anu Yahudi, anu dukun, perampok. Lampu koma ke fitnah lam ka kenu baglul anu bajum. Pu kedusta lam ka kenu layang kelun demi ke amita follower anu bajum. Pu kedusta lam ka kenu ba. Pai kai kot akai gure ke yang menebar fitnah selalu atih ulama Aceh hai binatang. Baik kai kot ulama kampanye hai binatang menyokah umat Islam. Baik ka pejuang kezaliman hai binatang hai. Baik kabila ulama-ulama ulama-ulama yang pekong kampanye, ulama-ulama yang itu panggung sandiwara kasip kasengap pada bos ago kami tabu mentong kabibu kanu hai binatang. Baik sok-sok bila ulama. Mah gasalun berhaba memang gasalun lawan urung zalim. Karena ilon kutemana na mupat pedu di lon di saat kutemana. Kalau lagi semerang tharuk mata pancuri 7 haram jadahnya na perampok medanan. Nyawa pajuh lonte nya bajungnya si perampok medanan pancuri palih ia boh serakah awak pim tabai jihan awak pim tabai anu bajungnya pancuri jihan pegah kau si ini itu tapi sabah bukti hana manusia yang buktikan atas nama fitnah yang kaluh kalayangkan hai binatang adelun ujak belot tapak kuduk belot punggung lu hana pu kayak debar fitnah adelun karena kebenarannya milik Allah hai binatang hai. Kon milik awakkah, kon milik para ulama-ulama kon milik para penguasa bejat. Inang Aceh kon piu-piu hile. Utri yang toh ulama yang toh ulama Rabbi. Lon sayang tak sayang ku ulama, kon hana sayang. Bain ke lon hana sayang ku ulama, tapi yang toh ulama. Kon setakat ulama-ulama kampanye, ulama-ulama penguasa yang lu jak cintai. Piu-piu hile. Nya hana suah daya petau. Dan ulama nya kon malaikat pi. Nah pegah halau kapreh murte kapreh krikep kapreh hirut babah pukoma tu tapreh pukoma wakah hana pu kai harap hantroh doa ulama wakah kelun nah jelah ke pegah apa ulama hana pu kai doa kelun kecuali lon hina ulama Rabbi kemungkinan lon kawaba kirih kajamun kon kadipok limoto kadang kaki ban kuka bah kutri ulama lon nya ulama lempap awakah ulama laknat tilah tahina tatuna tasirapa ka pegah temurka keno ka pegah preh pukoma ke tahun 2010 kam lagi kulawan ulama bejatnya lilut nah kedujak kon ban berusaha alhamdulillah maha suci Allah mantong lindung absi no mantong sehat wal afiat dibili Allah ikino pulau ulama awakah ka preh dua rotu jawai yang ka sakit kutung le dayah musibah le ini le itu le pernah tak
Selama lo lawan kezaliman, selama lo lawan para ulama sulak nak tilah pedumpuh boh dayah nak tutup. Pedumpuh boh dayah nak gepetran si jago merah li Allah Subhanahu wa taala. Jika temke dia. Pedumpuh boh. Yang petanda. Trok bak puncak masjid road. Trok bak dayah yang tedong dayah penanan, dayah mudi mesrak. Al Azizah yang penan nang gang dolar. Yang gang dolar yang runtuh nah. Hana sedar. Ci prek tha dia. Selidiki prediksi dia. Hana lo lawan ulama Rabbi. Hana pernah